بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota warroonni sagantaa keenya kafatwa torban deddeebu hordoftan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii si wajjin haa jiraatu jecha sagantaa keenya kafatwaa guyyaa kamiisaa kun har'as qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya hanga dhumaatti nu wajjin turaa jecha shee keenya sagantaa kana irratti nu argamu keessaniif jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee sagantaa fatwaa osoo hin seenneen dura seensa irratti haasawaa gabaabaa isaa isinii kenna itti nuu dhiyaadha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. kabajamtoota hordoftoota keenyaa kaasirra jirtan marti keessanuu ka qilleensarraa na dhageettan duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Sanittaan Suudaan walitti qabama kana walitti qabama khayriidha ka namni hundinuu walirraa bu'aa guddaa buufatu ka walirraa waa dhagahu ka waan dhagahe san itti dalagu ka ajriin abbaa dubbateefillee deemu abbaa dhaggeeffateefillee ka deemu abbaa itti dalagee ka obboleessa ofiititti dabarseefillee deemu rabbiin haa taasisu jecha ayyaama kana keessa sila akka aadaatitti waa'ee hajjiidhaati wanni haasayamu munaasabaan bakka tana jirtu munaasabaa hajjiidhaati. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Barana garuu ka akkuma argitan kana taate waa'ee hajjii namni haasa'uun hatta achi dhiisa. Yeroo kana ka hujjaajni guutee ardii mara jiru barana akkuma rabbi fedhe jirti biyyi. Haa ta'u namni barana hajjiin iyyattanillee abshiraa isiniin jechuu barbaada. Gammada ajrii ima argattanii warri bara kana niyyattanii bara kana sababa waan kanaatiin irraa haftan sababa rakkinna dhibee kanaatiin warri barana hajjiin iyyattan ka irraa haftan ajrii rabbiin isinumaaf galmeessa, ajriin isinumaaf katabamaa gammada. Insha Allahu ta'ala rabbiin rakkina kanallee nurraa hiikee warra akka aadaa duritti deebi'ee akkuma duritti wayita fedhe gaafa fedhetti gaafa anjiteefitti namuutu hajjii godhu rabbi nu haa taasisu. Hajjiin sila akkuma rasuulli jedhan sallallahu alaihi wasallam alhajju almabruuru laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hajjii qulqulluu jazaan isiidhaa jannata malee hin taane jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ajrii guddaadha. Waan namni zambii ufii dhiqatee akka daa'ima har'a dhalateetitti deebi'u kana namni islaama tahe tokko umrii keessatti takka godhuun dirqama. Eegasanii ammoo fadlii kana barbaaduudhaaf haga rabbiin isa aanjesseen dhufee hajjii godhuun barbaachisaadha maasiyaa kana dhiqatuudhaaf jecha. Garuu har'a wanni sun waan hafteef niyyaadhaan ima argattanii warri niyyaa baranaa qabdan niyyaa keessan akkasumatti itti fufa. Inni lammataa hajjiin haa dhaabattu malee wanni ahkaama hajjii jala deemu wanni akka udhiyyaadhaa hin jirti. Hajjiilleen akka asii ammaan tana warri itti gaafatamtoonni waa'ee hajjiidhaa kun himanitti ammaaf ka himamaa jiru namni hajjii barana godhuu danda'u nama 1,000 jedhanii nama 1,000 san tahdiida godhaa jiranii. 1,000 sanillee ta'u 1,000 sanii olillee dabarsan sun yomaa rakkoo hin qabu namuma gabaabaadha asitti namni hajjuuf deemu jechuu marattu. Hajjiin ima godhamti. Garuu namni udhiyaa qaluu barbaadu sunnaa waan dalaguu barbaachisu jira. Guyyaan torbaan har'aa khamiisni dhufu hajjii guyyaa lammataati na fakkaata akka takwiimaatitti arbi'aa takka jedha. Khamiisni sun guyyaa lamaati wanni har'a dubbatuu danda'eef namni udhiyaa qaluu barbaadu kottee ofirraa ciruulleen dhoggaadha jechuun akka sunniyyoo maatitti jechaadha waajibaa miti.
rifeensa ofirraa haaduullee mataa gabaabsatuu fi kun illee dhoggaadha. Waan san taheef namni udhiyaa qaluu barbaadu يوم الثلاثاء قيا خيبتتا جتشادا يوم الثلاثاء يوم تالي قبابستو بربادي متى قبابستي يو كنت جرتو لي بربادي كنت جرتي قيان أربعاء وان تاكا جي حجيدا تهيف أجر راقا قافا أدهيا في سنقلو تتي متى لين هادتو كنت اللي هنجرتو جتشا كوني سنة دمالي واجبا متي نمني أفضل جمع بربادي أكنا دلقو سبرباجيسا قيا خيبتتا كرفاي akka jidduu kanatti mataa haadatuu fi takkaa'u mataa gabaabsuu fi kottee jiratu irratti hin hajamnee jecha kuni sunnaadha. Walaakin ayyaamni ashriin guyyaan kudhanii ka dubbatamu kuni ashru dhulhijja guyyaa fadiilaan isaa daangaan qabne rasuuli sallallahu alaihi wasallam hadiis abdullah ibn abbas ka imaam al-bukhariin baase keessatti akki jedhan rasuuli sallallahu alaihi wasallam ما من أيام العمل الصالح فيها خير من هذه الأيام العشر. كيما تقول لنا أنتان جان كدلغان خيري ده دلغا من خيري تمتاتي هاتاتو إسا كيستي الرجالة تاتي كيا كراني كان ملين جيرو جان كيا كراني كان كيستي دلغان خيري ده تنمتيجي دلغي أجري دانغان قبني قبدي جيجا دلغان سنتاك كمي yoo soomtellee waan khayriiti yoo qur'aana qaraatillee waan khayriiti yoo sadaqattillee waan khayriiti yoo zikrii gootellee waan khayriiti ati homma khayrii keessatti bobba'u jechaadha homma khayrii dubbatu homma khayrii dalagu yoo rahima keetii harte akkasanii yoo rahima keetii waa goote rakkataa bira yoo dhaabatte yoo dhibamaa gaafatte kulli waan khayrii tahee bultii kudhanii kana keessatti fadlii guddaa qabdii jechuudha. فضل قد قباتو الرابق كان الرات رسول صلى الله عليه وسلم صحابان نقافة ويتكان فضل قدان كهيممو نما كرا ربي كيستي ديمي دوئي سلا كرم ربي كيستي ديمني دولين اتنكتاو يعني يا رقم ربي رسول صلى الله عليه وسلم ما جتو دي بساني اتنكتاو جرانين إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء نما لبو في تين اللي ديمه دنيا في تين اللي ديمه كمرانو قلن كوفي في اللي دنيا نسال لي أجتي تمتسيو تهمالي نمني برا اتنكتاو جرانين ويتكنا مرة فضلين بلتي كتاني كنا فضلي تقادامتي نمني بيو مجرت هند كيستو وصدقتو تهينا قرآن أجي كيستي قراتي مرة تك مرة لما قرب بسيان جسد قرآن ختمو تهينا ذكري مطلقة قدو تهينا صلاة تهينا وان ربين سيلا في سوان خيري دا اتججباتو ججا اسندام بربادة مناسبة كنان ربي ورّا عشر الأواخر سن اللي إيجي أجري سن اللي أرغت ربي نهاتا سيسو بارك الله فيكم اتججبات دا نمني مسلمة هتوكو ور دنياتو مواسم بك دلغان اتي اوبيتو بك دلغان اتجابدو دا كيستي ميشا وفي كرفيسي من وفي كرفيفتي وامر كرفيسي دي اكستي مواسم دلغا دا يغت نمني مؤمنا اللي اكو مثلا مواسم خيري بك خيري جرتو بك خيري اتفاضيلا قبدو akkasumatti eeggatee itti jajjabaadha isinin jedha barakallahu fiikum rabbi num hunda rabbi haa waffaqu biyya teennallee biyya nagaa rabbi haa taasisu hamtuu rabbi isaanirra haa deebisu warra biyya balleessuudhaaf deemu rabbi badiinsa matama isaaniitti haa deebisu wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربي نسنر هاجالته رام سقدان ورام تني ور رافيد مولا ربي نو هاتاسسو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافي كانت سيرنا غافين كانت تقفانا كنجت وبولتين تنتك اني دكتورة بي امريكا كيس جرادا من يالا كيس دلغا يرو باي دكوساتان اچيت نوتفا دكوساتا كان اجل ربي تن غرين اچيت اوسو نو يالا جرفا دعاء نما اسلاما تهو يو بيك شهاده قبسيسو يالا جت يو نما كانته maal godhuu qabaa maal naadhaamtan jetti akkasuma gaafii ofii kana keessatti walitti qabsiifte
dhukkubsattoonni kun hedduun isaanii an islaama ta'uu uffata kiyyarraa waan beekaniif du'aa'ii rabbiin naa kadha dhumee akka rabbi naa fayyisu naan jedhani ummata kaafiraa kanaa du'aa'ii kadhatuun hin gaamoon gahuu. بسم الله الرحمن الرحيم نمني توكو يو ربين قود إسا ور نما تجاجلو واني مرتنو قودا كوابر سيسول قود إسا ربين أكس تاسيسي كنما كان علمي برا علمي تبدا إسا برسيسي نما تجاجلي نما ولا إبما ولا نولي ربي تقود إسا أكس تاسيسي كود مرتي قود ربي تدرا قود ربي جالتو دا خيرين بكما تجرت سنتي سوالي انجرتي اچما كيستي وانسان اكا برباچي ستي يو كدالي دوتاتي خيري اچما كيستي ارغتا كوني مرتي نما ديبامي والانون تكا جولي قدا عالما نما مرتو برا دفا نما كان مرا اكا سلا برباچي ستي اك وان دندتي وفي قبضون تجاجلون اجري قدا رقبا akkuma san gaafii isiititti yoo deebine dhugaadhaa namni islaamaa yoo nama biratti du'e namni bira jiru shahaadaa qabsiisuun akka amantii islaamaatitti waan barbaachisaa tokko. San dura namni doktora tahe kuni insaaniyyummaa waan jedhamuuf waan baratee irratti dalagu qaba. Biyyuma fedhe keessattuu biyya islaamaa keessatti tahina biyya kiristaanaa keessatti tahina namni dhibamaan itti dhufu kun akkuma isiin itti akeeyte kun islaamaa kun kiristaanaa kun amantii adda addaa qaba ka itti dhufee wal'aanamu kun namni itti dhufee wal'aanamu kun hundi hukmii caammii kanama maraafuu itti walqixaa ka seerri hospitaala sanii seerri mana yaalaa sanii qabutu jira wanni ati nama saniif godhuu dandeettu wayta inni du'uudhaaf deemu wayta inni du'uudhaaf deemu akka seera mana yaalaatitti maal godhuu qabda akka insaaniyyummaatti namni kun nama jechuu qofaaf amantii isaa osoo laalle nama tahuu isaatiif waan dalaydutu jira suni seera akka mana yaalaa sanitti ka jiru jecha waan seera mana akka seera mana yaalaatitti jiru namuma hundaaf waluma qixatti godhaniif islaamaafis kaafiraafis ka amantii fedhe qabuufu akkuma wal qixaatitti godhaniif akka nama islaamaa tokkotti wayta namni islaamaa du'e shahaadaa qabsiisuun sun waan amantitti rarra'u san ati godhuu ni dandeetta. Namtichi kiristaana tahellee namni kiristaanaa tokko yoo isa biratti du'e waan akka nama kiristaanaa tokkotti isaaf godhu sunis ima godhaaf. Kuni waan khaasi amantii ilaalu malee wanni nama maraaf godhuu barbaachisu islaama jechuuf kiristaana jechuuf kanaaf isanitti osoo addaan hin baane waan seera akka mana yaalaatitti jiru ka godhuufiin barbaachisu kidmaan ati godhuufiin barbaachiftu nama si harkatti du'e san waluma qixatti gootaafii jecha. Gaafii isii kalammataa du'aayii islaama tahuu kiyya uffata kiyyarraa beekanii yoo jedhan du'aayii nu godhinaan jedhanii kuni hoo maal fakkaata ka jettu du'aayii nama maraafuu godhuun ni taha waquuluu linnaasi husnaa jedha rabbiin nama kana homa gaarii jedhaani jedhe. Rabbi si haa aafiyu jechuun waan gaarii namaan jechuu nama osoo amantii isaatiin addaan hin laalle waan gaarii namaan jechuun barbaachisan irraa tokko. Waan kana taheef nama jiru rabbi si haa aafiyu jedhanii du'aayii godhuufiin homaan qabu amantima fedhe inni haa qabaatu. Walaakin ka shari'aan islaamaa dhooggitu maali eega du'ee dabree araarama kadhatuufi eega du'ee dabree araarama kadhatuufiin hin tahu. Walaakin jiraa isaa du'aayii godhuufiin وقولوا للناس حسنا كما جنسا يعني كدتو فين دعاء قدو فين نوم تهاجة كان مجرو بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. قافتون تككنيت جارسك ينكاهنا هداتي وصو ولتن دبلمين واللولة ارغسي حقوم تره أني جيتش مكانا نسيهيك نانجيري egas akkuma turre jecha kana hin jenne jedhee waakkate ni kennina irra jira moona irra jiru jetti. Namni tokko yoo haadha manaatiin wal lole haati manaa sun ta ittiin seenin nikaaha qofa hidhate malee ta biran gahin ta waliin hin rafin yoo kataahu taate yoo si xalaaqe jedheen iddaalleen irra jiru akkuma san raja'alleen qabdu
sideeffadhe jechuudhaanillee namatti deebi'uun isiidhaan danda'amu nikaha jadiida yoo ta'e malee. Maaliifi ta ittiin seenamin san iddaanilleen irra hin jiru namtichi yoo xalaaqe sideeffadhe jedhee raja'aadhaan deeffatuulleen hin jiru. Raja'aan iddaa keessatti isiin iddaayyuu hin qabdu waan kana ta'eef raja'aallee hin qabdu. Namni tokko niitii nikaha irraa qabu takkaan si hiike yoo jedhe si hiike jedhe kana eegasanii yoo kawaakkatu taate amriin isaa gara qaadiitti ol fuudhamee qaadiin immaa diina isaa laalee waakkatiinsa isaa kana irraa qeebaluun isaa ni mala lakkisanii miti jedhee nikaha haarawa hidhuunis ni mala. Kanaafuu amrii gara qaadiitti ol fuudhuu barbaachisa eega inni kawaakkatu taate. Eega gaafa duraa jedhe sideeffadheen sitti deebi'e jechuulleen hin danda'amu akka amma jenne kana. Maaliifi eega ittiin seenin raja'aan qabdu. Eega ittiin seenin raja'aan qabdu. Iddaalleen irra hin jiru raja'aalleen qabdu. Waan kana taheef sideeffadheeti saniin warra kiyya taate jechuulleen hin danda'amu. Amrii kee kana qaadiitti ol fuutee qaadiin jecha kee kana dalaysiisu waakkii inni waakkate san dalaysiisu abbaan dubbate isa takka ammoo tadayyuna waan jedhamtu jira diina isaatitti irkisee yoo inni waan san irratti kakkate isa dhiisu nikaha haarawa hidhu amriin gara qaadiititti deebi'aa siin jenna baarakallahu fiiki gara qaadiitti deebitee waan qaadiin murtii sii kennee murtii argatuu ni dandeetta. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Buletin takka akkanatti shangoon halaala moo haraamaa jetti? Shangoon halaala moo haraamaa jetti? Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Shangoon afooshaadha naannawa gariitti, iddiriidha naannawa gariitti, shangoodha naannawa gariitti. Ka isiin irraa gaafattelleen iddirima kana fakkaata ka naannawa gariitti shangoo jedhaniini. شانغو أفوشا الدري أو بالعربي التأمين التعاوني كوني تقفى واني بكا شداتي في بكا دعاتي واني بيكو برباتشسو أمني كينا كوني بكا شداتي في بكا دعاتي شريعة إسلاماتي دلغتو نسانيهن ججباتا waan shari'aa islaamaa sila itti yaaddoytu dhiisanii waan biraati itti yaaddahuu kanatu guddata qaayidaa ummata keenya kana keessatti ibtilaani waan akkas ta'eef rabbii tokkochatu beeka marattuu wanni barbaachisu namni tokko yoo du'e isaaf dura maal barbaachisa ka shangoo itti dhufnaame namni tokko yoo du'e nama keessatti yoo du'e dhiqamuu qaba kafanamuu qaba itti salaatamuu qaba awwaalamuu qaba jarri afran kun haqa namtichi du'e kun namarraa qabu afran kun haqa namni du'e kun namarraa qabu namni bakka san jiru bakka inni itti du'e san jiru isa kana dhiqee kafanee itti salaatee awwaaluun waan shar'ii rabbii nurra kaahe ولكنه فرض كفاية دا ورّي أتشي جريو دابتين كان الراني كفا يوم مرتي كديدو تاتي مرتني مع ستاي إني لمتا إني أكا كان أرغتي حكا وفي أرفران أرغتي تي أولامي إيغ أتشي أسدي بنينوتي أكامتي تيني نياتا ولي نيانا لكي ولك أباماني نياتو نتها لكي ولتك أباماني نياتو ننتهو جاچوتي والله لا يغساني أسدي بني دوبا نانا وغريدتي إدري تكاهو أفوشا وانجر مكانا تكاهو شانغو وانجر مكانا أكا شريعة والإنفال لسنتي دلائنا جراني ورد دلقاني لينين جرا غرو غوتون دن دين سنين ليني مرتو ونجرنو يو أولاغا شني غوتاتي yoo ulaagaa shanii asitti dubbannu kana guuttate wanni afooshaa jedhaniin kun takkaa'u iddirii jedhaniin kun sahiihani ta'a akka shari'aatitti dhaabbatuun homaan qabu jenna ulaagaa shanii kana guuttatuun ni ta'a moon ta'uu waliin laalla ulaagaan tokkoffaadha waan kennu kana rabbumaaf jecha kennuudha an yadfa'a maa yadfa'uhu liwajhillaahi ta'aala
waan isarraa galata wahiin barbaanne kennaa tana kennaa achitti mallaqa kennu kana rabbumaaf jecha kennuudha naa deebitii fi galata balurraa barbaadaa kan ta'an kun ulaagaa tokkoffaati. Inni lammataa mallayni kun dirqiidhaan ji'aan 100 kafalta 50 kafalta takkaa'u sanii ol takkaasanii gadi kafalta jedhanii irra kaayamuu dhabee ikhtiyaara ufiitiin mallaqa kana kennu. Abba 500 kennes abba 100 kennes reewanni sadaqa aammiidha. Sadaqa aammii walitti qabanii wayita rakkoon dhufte rakkoo saniin bahuudhaaf waan kana taheef allaa yuhaddada bimablaghin muayyanin yujbaru alayhi mallaqa hagana jedhanii maqaa dhawanii dirqama waan san kafaluun ka keessan jirre fedhinnaa isaatiin haga ufii fedhe wayita fedhe namtichi kuni mallaqa kana kennuudha. Kunilleen ulaagaa isii keessatti hin danda'amanatti hin fakkaatu. Ulaagaan sadaffaadha an yusrafa hadha almablagh mablagni kun kennamuudha qoodamuudha booda lilmuhtaajiina sawaa'un kaana cudwan aw lam yakun. Waan kana keessatti miseensa afooshaa tanaa tahuu miseensa afooshaa tanaa tahuu baatu iddirii kana keessa jiraatuu baatu gaafa galteen sun itti galte nama muhtaaja tahe saniif nama yeroo sanitti itti hajame saniif wanni kun kennamuudha osoo addaan hin qoodne keessa jiraa fi keessa hin jiru jechuudhaan osoo addaan hin baafne. Kunis ulaagaa sadaffaati. Kunilleen akka danda'amu natti hin fakkaanne. Inni afraffaadha allaa yudayya'a bisababihi haqqu muslimin sababa afooshaa kana dhaabuutiin takka iddirii kana dhaabuutiin hayti muslimaa tokko ergaramuu takka godda'amuu dhabuudha. Yoo sababa saniin hayti shar'iin rabbii sirra kaaye sababa saniin keessan jiru jechaadhaan hayti rabbii kasirratti baddu taate ka qabri isaan dhaynu hin awwaallu akkanan taanu sababa saniin ka jedhamu taate hayti rabbii ka waajiba sirratti ta'e sun sababa kanaa yoo badelleen ta'u. Inni shanaffaa kadhumaa allaa yakuuna haadha alcamalu sababan lilikhtilaafi wattafarruqi wattabaagud sababa waan kana dhaabuu dhabuutiin keessa jiraatuu dhabuutiin namni kun ka walin dhabne tahu. Yoo sababa khilaafaa ta'e sababa saniin ka namni wal fixu ka namni wal lolu ka namni sababa saniin bakka 2-3tti qoodamu yoo ka tahu taate kunilleen hin tahu. Yoo ulaagaa shanan kana guuttatte dhaabuun ni ta'a. Walaakin ulaagaan shanan akka amman jedhee kana amma durallee akka gaafii fi deebii lakkoofsa 99 irratti illee bal'inaan irraa haasa'ee ture. Lakkoofsa 116 irratti illee bal'inaanis irraa haasa'ee ture. Gaafiin isaa hima dhiyaataa ulaagaa kana guutee hin dalayna nama jedhus hin jajjabaata hin argine. Kanaafuu yoo ulaagaa kana kan guuttanne taate hayti muslimaa sababa sanii yoo ergarame sababa sanii namni gandaa ka wal dhabee bakka lamatti wal qoodee sababa sanii wal jibbee ka jedhu yoo ka tahu taate yoo ka mallaqa dirqiidhaan namarra kaanii dirqiidhaan ka namarraa fuudhamu taate ulaagaa kanan guuttannee hin tahuu jechaadha. Beekumsi kama rabbii kennaati. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سن رحاجالته المتسل ربنا سن هذا بل غافين براكنيت yeroo namni du'e geggeessaa kennuun akkamii yookaan gataa jedhamee waan qalamutu jira wanni sun halaal moo haraam? Ammas isima wal qabate gaafin biraa erga namni du'e qorii 40 jedhanii baasuun hoo? Ani kana dura itti akeekee jira gaafii reefuu keessatti maalii fi wanni kun wanuma wal qabatee wayita mara dhufu waan wal qabatee deemu namni kenna akkuma isin jedhe kana silaa nama du'e kana eega isa bakka qabriitiin gayani araarama isaa kadhatuudha wanni barbaachisu wanni itti yaadda'uu barbaachisu. Yoo dandahe ilmaan isaa waan tokko waqfii maqaa isaatii waan tokko irraa godhuudha wanni silaa bu'aa qabu. Walaakin sanii miti nuti torbaanitti wal geennee qorii san nyaatu bultii 15tti wal geennee qorii sanii waliin baanee nyaatu amadatti wal geennee qorii sanii yaadannee nyaatu. Kanatu nutti yaachisaadha. Nuti kuni waan maslahaa kenna malee maslahaa namticha du'e keessa illee hin jiru. Waan kana taateef kan waan salafni saalihin illee dalaganii miti. Hatta guyyaa 3 san keessatti guyyaa 3 silaa taaziyaaf jedhamu san keessatti nyaata godhanii isaaniif fidanii
isaan kana musiibaan itti galte gandi kurrifate nama nyaata yaadaa jiruu miti nama waa godhata yaadaa jiruu miti isaan sabbarsiisuudhaaf guyyaa muraasa san keessa namni itti dhaqee nyaata isaanii fidee isaan gargaaruudha kasilaa barbaachise badala sanii nuti achirratti nyaanne achirratti quufne achirratti haasoyne achi namni tokko akka achi taa'e osoo achiin ka'in torbaan bultiin 15 irratti dabartee kun waan sharrii rabbii keessa jiruu miti kun bid'ama achi asitti karaa godhanne kanaafuu ciini kennaa fi du'aa duuti kenna fuudhaa heerumti kenna sirraa'uu qabanaa hiyaa shar'iitiin ulamaani bakka jiranii itti yaadanii unni kun sirraa'uu qaba bakka fuudhaatittillee sirriin jirru bakka du'aatittillee sirriin jirru jedha umuumatti waan nama dubbatten kun martinu waan shari'aa rabbii keessa jiruu miti. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أبوليس كنا توقع كنا حديث نكون صحيح سنة النساء كمية روي عن علي أنه دخل وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه يبكي فسئل عن ذلك فقال الليلة أسري بي رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها إلى آخره. على هذا الحديث صحيح؟ ديبسان كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل عن هذا الحديث حديث كان الرأى الشيخ ابن باز قافتماني ديبسان إسان كنن حديث نكوني باطل لا أصل له وان هندي قبومتي حديثني حديث أصلي هندي قبومتي موضوعات وانا كانت كايمي لفما أومامي جتشوت ديبسا كنن مالي في ورّي شيعة دا أكما بيتن وان علي في فاطمة دا كان دانغا مالي وان إسان أديسان تقولا مكانتهن وان أقلين نمالين فراني وان تكا كتابة كيسا اللين جرّي وان إسان كاياني علي في فاطمة كانت تركسان تقولا ما ميتي أكما بيتن شيعان كنلين أنواع شيئان اتئركب تراي إسان برتي أحاديث نجر أديسان كدبرتين أكنت أزبم تجد عذاب دبرتيدا كدبة تقولما متي أحاديثني كراشي آتين كايم أحاديثني ضعيفني جركنت أديس جراني هممو كنلين سنمرهي أكو مريفو جنكنا حديثني موضوعات المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة متي جتشو جوابا علماء الإسلام بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وبوليتين تنتقى كنيت أبا مناكي يا أصو أن فريهن قبل اتنهيرم سيسني إجولي لما ولدتي أرغنيت تكا أصو ولينغلين وقا سقل بودا الدان بانيت إرغسي وقا أفر بودا هيرو مشاريعاتين أمس نغرساني إسالي غرساني ولدت نديب سنجت أتش بودا قويا قرشان قفاف إسا أرغجت يعني أتشيس وقاتو قفي جيا سديتي نفقا يجولي وفيتي كنما لي أبا ورما والبراهن قبنو أكسمتي مقامان نهولي نغتي ورا براك أبا أكسي جرادا مي مال تنر رجرا مال نارام تنجت وان دا منو نمني توكو abbootiin rabbiin intala dubraa isaan horsiise intala dubraa takka itti heerumsiisan namuma silaa isii wal taatu namuma isii tahu isiidhaaf fidu ra'ii isiillee akkuma shari'aan rabbii itti ajajju irraa fuudhanii jaalalaan walitti heerumsiisu jaalalaan maletti waggaa 9 dirqiidhaan ka gammachuun qabne namni waliin jiraatuun waan ulfaataadha akkuma sanii waliinuu walitti ilmaan argatanii addaanillee baanii waggaa 4 addaan ta'anii ammallee gorsanii walitti deebisanii ammallee dubbiin sanuma bultii 15 malee waggaa 1.8 keessatti ilmaan argine jedhu. Kanaaf jecha awwalan nama kanaanis rabbii kee sodaadhu jennaani guyyaa qiyaamaadha haqa isii kana irraa gaafatamuudhaaf teetta. isiilleen eegasitti deebite gaafa duraallee waliin jiraattanii wal dhabdanii addaanillee baatanii eegallee walitti deebitan hayti isii kun kalafatti hafaa jiruu miti
haqa isii kana guyyaa qiyaamaa rabbiin si gaafatuudhaaf ta'a haqa isii kana waan shar'iin sirra keette guutii fi jennaan awwalan obboleessa kennaan yoo asillee jiraatee ka dhaga'u taate yoo qilleensarraan ka haasoni kunillee itti ga'u taate rabbii kee sodaadhu guyyaa qiyaamaa ni gaafatamta ijoollee sanirraallee ni gaafatamta isiirraallee ni gaafatamta maraafuu haqa isaanii guutii jennaan isiidhaanis namni sabrii godhe ajrii guddoo argataa sabbariituma eega gaafa duraallee waliin jiraatte ilmaanillee walitti argattan eega ammallee walitti isin deebisan sabbariituma jiraadhuu jennaan sabriin ajrii guddaa qabdi rabbi biratti ajrii guddaa itti argatta sabbariituma waliin jiraadhu jennaan yoo sabrii kana dadhabe lakki jiraatu dadhabe sabbareelleedha sabriin kun natti dheerate dadhabe ka jettu taate takka garuma maanguddoo gaafa itti si deebiftee saniin takka ammoo karaa qaadiitiin furmaata kee barbaaddatu hima dandeetta gaafa miidhaa san irratti obsuun kan danda'amne taate siin jenna rabbi si haa laaffisu baarakallahu fiik jazakumullahu khairan barakallahu fiikum rabbiin isinirraa haa jaalatu obboleettiin teenya takka akkana jetti ani biyya su'uudii jira abbaan kiyya namaa nikaaha na godhanii ergasi kama isaan nikaaha na godhan sanii bilbilee walii gallee jennaaniin mallaqa waan dalagadde isatti erguu eegalee aguma turre gaaf tokko abbaa kiyyatti mallaqa ergee jennaan mallaqni kunoo maal tahee jedhee na gaafannaan isatti ergee jedheeni amma mallaqa san fuudhii isatti illee sin heerumsiisu amma gasi dhiisi sanaan jedhanii isaan lolanii jennaan aneegas isa waan filadhee awwalallee isaanummaan nikaa itti na hidhaniif gama isaa bahee isatti heerume achi as abbaan kiyya mucattiitiyyaa miti jedhanii na waakkatanii na abaaranii mee maaltu narra jira maal godhuu qabaa jetti namni tokko intala ofii eegaa heerumsiisee bakki tun isii taati jechuudhaaf bakka silaa akkuma aadaan hambaa baaftutti nikaaha godhee fi namticha saniif kenne silaa aadattillee shari'aadattillee jidduu isaanii seenuun barbaachisu akkaatuma jiraatanitti eega jarri lamaan wal taate eega ijoolleen lamaan wal taate du'aa'ima godhuu fi malee silaa jidduu isaanii seenuun barbaachisu ammaan tana zamana kana wanni jidduu seenuu kanatti hedduu abbootii fi kanallee dirqe maali maallaqa dalayde isatti hin kennin natti kenni lakki bultiin tiyya maal asii garana akkana taha jechaadha isiilleen bultii jaaratuu barbaada akkamitti isinitti kenna jechuudha wanni kun sababa dalagaadhaan isiin maallaqa argatuutiin rakkinni kun dhufe abbaa akkana dalagu kana rabbii kee sodaadhu eega duraan nikaaha gootee ufumaa jaalattee isaaf kennite har'a duniyaaf irraa baasee jechuulleen shari'aalleen siin kennu irraa baasuun sunilleen harka kee hin jiru eega ijoollee wal jaalatte irraa baasuun sunilleen namni xalaaku yoo gurbaan xalaaqe maleere abbaan ufii duraan natu hidhee amma si xalaaqeen hin tahu mirgi gara kanaanillee sibiran jiruuti abbaa kanaan irraa dhaabadhu ijoolleen nagaa naa jiraattu jennaan obboleettii teenna ammoo abbaan kee oma fedhellee siin jedhu oma fedhellee siin lolu mallaqallee fiddumalellee jedhu intala tiyyaa miti jedhee duniyaafillee si waakka ture shari'aa balleessite jedhee si waakkataan jiru ati salaamallee ima jedhiini yoo ka danda'amu taate dhaqiillee ima ziyaarii gaaf tokko walumatti araaramtanii siin jenna obsa si barbaachisa taniif jecha gara isaa baatee abbaa kee kana afaanii waa jechuu tahina lola tahina ziyaaruu diduu tahina telefoonaan isaan dubbisuu diduu tahina wanni akkasii sirraan argamini waan dandeettu tijaaha isaaniititti tola itti oolinsa ima godhi waan dandeettu tola itti oolinsa godhi telefoonaan yoo ka dubbifamuun dandamu taate dubbisi yoo qaamaan itti dhayxee ziyaaruun ka dandamu taate illee dhaqee ziyaar yoo rakkina sirratti hin qabaatin kanaafuu abbaa keetii waan si godhan hin qabanii hamtuun biraa sirraan argamini garuu sababa duniyaatiif achii si baasaaf si waakkadha jechuu isaaniitiif homaa sirran jiranii siin jenna baarakallahu fiiki yoo dubbiin akkuma ati jettu kana qofa ka ta'u taate jallinni biraa yoo keessan jiraatin jazakumullahu khairan barakallahu fiikum gaafattuun takka akkanatti yoo mahariin kiyya mana yookiin lafa ta'e gaafa xalaaqa gaafadhe maal deebisaafii jetti namni tokko abbaa manaatiin
والدبي يو وفي طلاق بربادي خلي جدما يو كخلي وفقوتو تاتي خلي نبني وفقوتو ومهري قدامين سن دي بس ومهري غافة درا قدامين سن إدو مشاكلتي قبضو تاتو لفتاتو كما يسين جتو كانا كمان غافة بريرادا كرسول برتي أرقمي خلي الرسول برتي أرقمي سنو رسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته إدو إساسا إدو نخليسا دي بفتافي جرانين وأن نكاح إسين رمتين إدو دججادا سنو إدو شاكلتي قبض ججودا حديقة وأن جرانين كن هم سن دي بفتي هم نكاح هدمتين سن دي بفتي يو والتهني بكساني أمو كيما وانا كنا ناكن يو جرانين لسني متاكسان اتولي غلاني يوكان دچ مسن تكاو ادما مشاكلتي قبضسن دي بفتي جنة بارك الله فيك جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافتات تقوقنا يدا سجادة صلاة مدي تكون يو نجسني توكي مدي كانت تشسكي صلاة دندا آية نمني صلاة راف ديمو طهاران قام إسان اللي برباچي سادا طهاران أفتا إني صلاتون اللي برباچي سادا طهاران بقى اتصالاتون اللي برباچي سا كان سدينو طهاران إسا برباچي سادا ولكن وان أفتي وفي الراقب وان هنتهين يو نجفني هجو تكتوكي بقى إني توكسون بقى معينة يوتا تأكما جتو كان سيداجا كاتشي توكتيو جولين فينچويته سيداجان بلا يوتا هي gara kaanitti salaatuun himata akka huccuu uffataniitii miti huccuu uffatan san tana jifni tuqe isii uffattee salaatuun hin ta'u walaakin kadachii ka lafarra jiru kana kan baanne kana ka lafatti irratti salaattu kana bakki itti salaattu sun tahaara tahuu malee bakka itti salaataa jirtu kun qacceen isii najisa dhaqqabuun homaan qabu qacceen isii najisa dhaqqabuun bakka itti salaattu kana najifni hin jiraatin malee wayita ati sujuuddu wayita ati dhaabattu najifni sun sin tuqin malee yoo najifni qaccee achi aanu jiraatte qaccee gara naannutti salaatu ni matahaa salaanni sahihaa jenna baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافي سرما بلا كونكولاتات الكان الراجبه سبيل ورقي ولت هدن مرتين إسامالي نمني سلامة يتوكو دنيا تنرتي كثيرا ذهبا في فضة استعمال قدون ذهبا ميتا في زكايا في فضة ميتا اتفيدمون روغادا اكا شريعة اسلاماتي كوني آخرت نوف الكايمي دنياتي نوفي متي آخرت نوف الكايمي ذهبا في فضة اتفيدتون ولكن هاته يوركون اتكنما جيسيتو تاتي ضرورة وان جرمو ركو دافوان توكو توكو قدتو نتا عرف جانب نجرانين توكو زمانا صحابة كيستي فنيان الراجتيتي كميتاتين هدني فنيان كن ايغساني اجاي جنان رسول قافتي صلى الله عليه وسلم بكسن ذهب اتقرأتو جنان حديث أبي داود في ترمذي في إمام أحمد دباسي البانين سيها جنانيني بكسن اتي ذهب قرأتو جاني الرسول صلى الله عليه وسلم قجي فنياني تنرتي بكا أما سلالة فيدات الله بطتنا قبا بكتنا شبتيتي سلكي براتي ندمتي جنان سلكين سن أجويتي إيغساني سلكي ذهباتين إردو جنان سلكي ذهباتين إردو جاني هيما قراني برسول صلى الله عليه وسلم كان الرا علماء إني سلكي ذهباتي يو هدامي ضرورات آف واني برا يو اتين هدامان هفو فولي قبدي تكا هندن دويتي هنياتمتي تكا الكان كانو نياتي جدامي يو كذهبا كن كفلا تموته ضرورة كان بيتي قراتو نتا ولكن بريدو ما قراتو ننتو نمني ركون اتنجيسين bareedumaaf warqii ilkaanitti godhatuun ilmi dhiiraa dhooggaadha rakkoodhaaf ammoo kuni rakkoodhaaf ka godhate ka ilkaanii kuni homaan qabuu jenna baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم دقفتوتا في كبجمتوتا هردفتوتا كن سجنتا غافي في ديبي قويا هرا كان مرتي تمر تورا أورمو دعواتوب سبسكرايب gochuun dagatina فيسبوك هرت اللي لينك شير gochuun dagatina
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافي كأنك راس مرة مرة قافي قولتين هنقولتي ديبينوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته